Miley Cyrus si shilo kan angemo ti turang chi khopa milar kha ania tunaya hei atongkam pakhat awangin Christian te habik takin kanril ruana tlang hle ania a sheto tam takin amanga shelo tipo inlom karing hemi chungchang hi kan soidona tunna interview ani ina pakhata God is a gay man atiani chumiom je chu tunlai tong takin pathian hi tuayani atini mong ko hurani ati nang deuh te pawh niang chu hei hian soi a hlo zui khop maya tin Miley hian tun hma in gay te wang hian biakin alo biakin a in khom alo top san to thu alo puang chuak to a chung tenen po chuna in zom chho ani ome e po di sela kan en pheizelang marketing madness over here that we just coordinated this seamlessly, but that was something beautiful. God is a gay man. Perfect. I always believe it. In moments like that, I'm like, I told you. That's why I've done so much for the gay community, because God's gay. Wow. I just thought you were teeing that up for something beautiful. I was not expecting that. No, I know Ariana thinks it's a woman, but I think it's a gay man, okay? If you don't believe me, look at the height on his hair. Else. Yeah. Okay. Exactly. I mean, Miley hian head interview hian Hollywood Walk of Fame aom tur thu anron shil thu asoi hemi asoi chun zum na hian hemi asoi chho na hian pathian hi gay ani thu pathian gay ani ati thu asoya tin Ariana Grande in pathian hi meichia ani ti asoya amaro chu ke chon pathian hi gay mi pa ani ka ti ve thung ani tin asoi ani soideu pot le ngala he video siam ka du wang hian a tong hi ka ngai thlapi vak lawa ka ngai thak pha nge ya chumi ka ngai thak pe lo chan ber jok chu vai da kan sei to re chu tiang chu ni Miley chan chen ni ti a tong wang hi ne mo aron sei tel zo Ariana Grande hian kum sang ni som pariat khan God is a woman ti hi alo tlang zar to alo release to hei hi meichia te empowerment meichia te choi kan na le khatiang lam chungchang awanga heng hi aphua nianga soi ania pathian vo do dal nai mokha tiang lam ngor kha akok lo ni in asoi fiana chunan soi ve thungari mitam dak chuan hei pathian ti ringota Christian te pathian ti lo anga tu te mo te pathian te po ni thei vai pathian te po lo ti thei sin te kha kan ti mai thei chuwang chuan Miley na heng gay community ta na alo din chho to dan te heng community te a support zia chungchang en let talok kila hey Donald Trump la make America great again ti te po kha alar view kha hamaro chu hei ani chon ti lan dan dang dai deuh haron ne ya make America gay again kornen lukhum tenen ram pholang choi ni tin kum sang ni som ni kum tir lam khan ai khom to ngai lo thu biakina akal ngai to lo thu Christian te biakina kal atop san thu asoi ni chumi chu achan ber chu achian gay hote ko shanina apom lo wang ania anni na kha gay anni na kha ko shananga apom lo wang ani gay ni lo tur anni na mi pa anga anom tur anga anti wanga bekin pokal ngai talo tlo du talo ni in apuang ani bright minded ti episode Hailey B bari nena asoi ania he thu hi heng conversion therapy khatianga anmani ni na antiani anni chuan gay anni na changa an mi pa nga anga om tura an norna henga wang hian mitam tak te chuan abik takin thalai jinga LGBTQ community te jinga in tha na te amani in ti hlumna ani chu te chuan depression te rui lo lamatluk lu na te a thlen na se me mani ti na soini Miley hian kum sang ni som panga atang to khan pansexual hian ama ahipa he pansexual anti mai hi gender blindness ti mai tiang tu te po engpo ami pa mo mei che mo ni na te tua yan ni mo patil ni na te mo clear sang lovin anni na top kha ang khata gender blindness ang khat topa en top du ngoi vek thei ngai zon vek thei ang chi kha ni bermang chu hei hian ani po aloti buai na sa view to ko shan le rin na chungchang hian sexuality hi ani na chungchanga aloti buai ve fe to ani ome chon tiang hian a soitel boka 90s hawa khan Tennessee biakina in khom chunga salian chho kania biakina Christian zirtina sang te kadunga khati hun lai khan heng
te hi kapom thina Christian ni in Christian anga hriat kan i chawa kanau pan chung zong le kat leirol chholai zong zong te in amar chu kalau puitling chawa hun har sa tak katonga ka ni na ka sexuality hian har san na ka tok chawa karil ro boy le hun khir tak katong choni ti in Hailey bi bari nera I'm puang dai to ne kup sang ni som ni khan Hailey po hian ti hian asoi veya isu hi mi te mangai tu ani engen nia engwange ti lam wang ni lovin mi te mangai ni tin asoi ve bokani kumsang ni pakwa vel dei to pokhan Miley hian gay marriage tuai te in nei na hi alo trompui dei to alo support to hi Miss USA zinga mi Miss California in anti gay marriage chungchang alo soiwanga ron soi chuak ve area a support thu te ron tlang au pui ve nge ri ti chuan an soi tong khan sang ni som ni vela po khatiwa awa kha lo ni to gay te en shan na pathian in du lo we ti velan lo ti thina wangin in khom a tha pha thak ania rin na po akal san ti theng chu Miley chanchin tle kan soinga chu ma kan soi lok du chu he mizoro ba po hian heng LGBTQ kan tiang chi te gay rights kan tiang chi te le heng thil rang rang hi apik takin me chelama po hian ami pa po tel thong chu heng hi ron kalpui ta sela LGBTQ le enge mon bel le nol to tu na phei chuan heng community hi ron lianin ron vor chho se chuan avung viewing karinga achan chu aboi thla ko mai Christian tamna hian heng hi adar zau du angreng phian mai Mizoram hen wange atam viawang ti chuan patilo hi en ula lo chik lo bula langbi ke ma chu wanga soi chu kania patilo hian biel nu mo mei chia khang tho kha ngai zon turi an tla cham me ulawani bisexual mi pa po ngai zong the mei chia po ngai zong the patil anga om lem si lo heng hi kan nga em ti riat theya patilan lakle tin chu tiang chi chuan abik takin tuai hote heng ho in lak maya chung lo po gay kan tiang chi nge mong ko hur kan tiang chi te po neng chu chun tam boka rup te in an kop zak nge hrelawa mei chiang chon an tilang ve lem lawa amar zo heng ho po an lak ko fiu tho ani ome cheng dawin nu le pa te lo ngai thla khan an shil du cheu chu in fanu mei chia anga om ten patil kom ngei tak ngomai an nei chuan kom ngei ngoi bi kang kha an nei chuan ring lela chang rero u chu kan sei lang tel lok du ni ei tuna po hian heng thili kan mabak ani chho tana an kan tianga kan la kalna viau te ponari nom hei tuna po vai nei chungchang te sap nei chungchang te tuna chon soisel ngam po ani meu to lo tran tu amaka tam anom to ni te tiang che hian heng ang chi kan ton hun hi ala ron thleng ve don chu zol nei lo mai la soilok ve ngam sakani Miley Cyrus hi November ni som ni pathum sang khat zakwa som kwa pani khan alo pianga American zai thiam songwriter le actress ani bokani apa hi American country singer lar tak mai Bill Ray Cyrus ania apa zar te po azoni nge hano pantet ta tangin avan nei chho viau to akum sang ni paruk khan Hannah Montana Disney Channel series pakhata aron in lana eta tang hian ron lar chho viau maya sang ni pasari dei to khan meet Miley Cyrus ti te alo ti chuak to tin sang ni pariata breakout ti te lo ti chuak le tin Party in the USA single kha sang ni pakwa ti chuak to tin sang ni pakwa tho hian Party in the USA hi alar pui khop maya khovel pumin lar ti theng chutin Hannah Montana mi kha the climb ti te po kha aron hit pui turu viawani ang kha afel lai hun ani ke ni na kan ngai san ve lai hun ani sang ni soma can be tame ti te aron ti chuak le ti chuan hip hop le R&B lama aron in let chhota sang ni som pathum chokhan bangers ti te we can stop ti te aron ti chuak aron hit chhohlom khop maya tin hit mai wrecking ball ron ti chuak le boka ron ti chho bor mai ni tina khosak dan le anun phung sang te po aron ti danglam chho viawa tin heng hun lai chho hi soitong khan heng gay chungchang te le angai dan ta tu chungchang ngai dan te ron danglam chho tran hun lai aron puan chhuwa tran chho hun lai vel ania
em pon isela chan chin chu soi ngai vakin ne ka relo mi tam takin an soi to nga tin ani pon ke ai nin hriat view ka ringa chan chin even ani kha te chuan hei na kum lama hian Hollywood Walk of Fame lama lang ve to do na star adong ve to do na elai kot thera hian mingin star hi om veran to do na ni constructed with MLA fund ti velai kha chon an ngai hlu deuh te po ani mai thei hei hi ale hempon isela hei Miley na tuna aron soi chua Pathian hi ge ani ati chungchang enge ngai dan le i mu dan te i thlir dan te comment lama khan ron soi vela hei hi kan ramina kan hmaba kan em kan thalai te su thlek ene hian tuna sabrama han ton mek thil hi Pathian do dana thil ti mai teng Bible in akal thil sang sang ron din lar chhota hi kan din mun hian a ring chhawangem ti kha mi ngai dan i mu dan comment lama i lo soi ve don nia